In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu. Današnja tema je smrtna kazna, točnije što katolička crkva kaže o smrtnoj kazni. Je li ona dozvoljena? To jest, je li ona moralno pravedan čin? Odgovor je, odmah ću na početku reći, da je smrtna kazna dozvoljena i da je to moralno pravedan čin kada ju provodi legitimno izabrana vlast zbog zadovoljštine za nekakvi teški zločin. Ovo ćemo dokazati prvo iz razuma, dakle iz narodnog razuma, onda kroz konsenzus crkvenih oca i onda kroz ono što se zove Universal Ordinary Magisterium. Dakle, to je u stvari konsenzus biskupa kroz stoljeća. Dakle, kad svi biskupi kroz 500, 600, 1000, 2000 godina govore jedno, dakle, naučavaju jednu stvar i to naučavaju na način da je to definirano pitanje vjere i morala, onda je to nepogrešivo pravilo vjere za katolike, ali i za pravoslavce, za sve apostolske crkve. Dakle, ne može se dogoditi da svi biskupi 2000 godina naučavaju jednu stvar i onda odjednom da ta stvar bude krivo i da moramo onda totalno za 180 stupnjeva promijeniti naše stajalište. Dakle, to se u crkvi ne može dogoditi, Duh Sveti to ne bi dopustio. Dakle, to bih išli protiv sami sebe. Dakle, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova, kako molimo. Dakle, katolička crkva je ta koja je od početka, od kad ju je Kristus ustanovio, ista. Ona se razvija, ali ne može doći do jedne totalne kontradikcije u doktrini. Dakle, da 2000 godina svi govori jedno i onda da odjednom se za 180 stupnjeva mijenja učenje. Dakle, to se ne može dogoditi. I to su, znači, ovo nisu nekakva pravila vjere koje sam ja izmislio, bilo koji dogmatski teolog će vam to potvrditi. To su crkveni sabori potvrdili, dakle, Tridentinski sabor, Prvi Vatikanski, Drugi Vatikanski govore da je konsenzus crkvenih oca nepogrešivo pravilo vjere. Tako da nemamo neku ex cathedra definiciju pape ili nekakvu definiciju ekumenskog sabora o crkvenoj kazni, ali to nam niti ne treba. Zapravo možda imamo ex cathedra definiciju pape, to ćemo vidjeti danas, ali to nam niti ne treba, jer konsenzus crkvenih oca, kao što su sami crkveni sabori definirali, i taj Universal Ordinary Magisterium, dakle univerzalni redovni magisterij, kad imate ta dva, to jest jedan od tih, znači i sami konsenzus crkvenih oca je nepogrešiv kod katolika, pravoslavaca, svih apostolskih crkava, on je isto tako nepogrešiv, isto kao i ex cathedra definicija. Dakle, ne treba nam ex cathedra definicija kada imamo taj konsenzus crkvenih oca. Ok. Pa evo, onda ćemo krenuti sa argumentom na temelju razuma, dakle na temelju naravnog razuma. Ali prvo moramo reći nešto o pravdi. Dakle, pravda je ona vrlina koja kao svoj temelj ima jednakost među stvarima, jednakost među stvorenjima, među bićima. Dakle, temelj te nekakve jednakosti, objektivni temelj, ontološki temelj, ako želite, koja daje objektivnost svoj etici, svom moralu, je zapravo taj red i sklad koji postoji u stvorenjima. Dakle, pravda kao jedna vrlina gleda na taj jedan red i sklad koji postoji među stvorenjima i ona vidi to kao jedno dobro koje se treba čuvati, koje se treba poštivati. I to je, znači, psihološki, ontološki temelj pravde. A smrtna kazna se bavi to je, znači, u stvari objekt
koji spada pod tom vrlinom pravde. Dakle, govorimo danas raspravljamo o tome je li smrtna kazna pravedna ili ne. Dakle, taj jedan sklad i jedan red u stvorenjima zahtijeva da je čovjek poštuje, da se održava. Kada se dogodi da se naruši taj sklad i red, onda se traži jedna kompenzacija, jedna kompenzacijska mjera kako bi se vratio ta jedna jednakost, taj jedan ekvilibri među stvarima. I to naša vrlina, naš kao osjećaj, ako želite, pravde, određuje. Dakle, on osjeti kad se dogodio to nekakvo narušavanje reda i sklada i on onda nam procjenjuje, to jest mi procjenjujemo pomoću te vrline, koji bi bila kompenzacijska mjera. Dakle, ovo zvuči sve dosta apstraktno, pa evo jedan svakodnevni primjer. Kada bih neko recimo ukrao, iz dućana lizalicu, svi bih rekli da proporcionalna kompenzacijska mjera ne bih bila recimo 10 godina zatvora ili smrtna kazna ili tako nešto. Dakle, to bi bila prestroga kazna. Svi bi se složili za to, o tome. Dakle, traži se proporcionalna kazna težini tog čina. Ali, kada bih neko recimo počinio ubojstvo, dakle ubio neku nevinu osobu ili ubio više nevinih osoba ili čak neke gore stvari radio i sad nećemo ulaziti u neke morbidne detalje, dakle kompenzacijska mjera bih naravno morala biti stroža i proporcionalna kazna bih po logici bilo, po zakonu jednakosti, bi bilo život za život. Dakle, život tog počinitelja za život te nedužne osobe. I to je u stvari temelj smrtne kazne. Dakle, još jedna proporcionalna kazna bi mogla biti, doživotni zatvor. Jer tu se isto na neki način čovjeku oduzima život, ajmo reći. Međutim, veći jedan sklad, veća jedna jednakost bih bila kad bi se oduzeo život tom počinitelju za taj nedužni život. Dakle, svi se slažemo da bi to bila jedna onda jednaka mjera, 1 za 1. Ali, kao što sam rekao, ne mora biti baš uvijek da se traži proporcionalna kazna u svojoj vrsti, u svakom detalju, nego je dovoljno da bude proporcionalna kazna po težini. Dakle, na primjer, ako neko ukrade, $500,000 eura, onda ako nema recimo za vratiti $500,000 onda može, određen period odraditi u zatvoru ili raditi nekakvi društveni rad ili nešto tako. Dakle, to bi bila proporcionalna kazna po težini tog čina. Eto. I onda iz toga vidimo da je primarna svrha smrtne kazne zapravo zadovoljština, dakle zadovoljština za to kazneno, za to zločinačko djelo, odvraćanje od daljnjih činjenja takvih zlih djela i obraćenje onoga koji je zapravo učinio taj zločin, jer ništa, koliko god godina u zatvoru proveli, ništa vas neće natjerati na dublje razmišljanje o svojim postupcima, nego kada ste suočeni sa svojom smrću, sa svojim krajem. Garantirano. Ako, recimo, imate kao u Hrvatskoj gdje su kazne za teška ubojstva po 12 godina, svi mogu vidjeti da to jednostavno nije pravedno, da je to jedna sprdnja sa pravednošću. Dakle, u Hrvatskoj se stvarno dobiva za teška ubojstva 12 godina zatvora. Dakle, vjerojatno se dobi više, sudac da veću kaznu, ali onda malo uvjetno, dobro ponašanje, to se smanji na 12 godina. Znači ima baš takvih primjera. Dakle, to nije nikakva pravda. Dakle, ljudski život ne vrijedi naravno 12 godina. To nije nikakva onda poštivanje života, to je obezvređivanje ljudskog života i same pravde. Dakle, tu sam u svom argumentu neke stvari pretpostavio, nisam išao baš dokazivati sada sve ove svoje premise. Međutim, mislim da bilo tko želi dati nekakvi objektivni razlog zašto stvarno
za vrlinu pravde, dakle za pravednost, će morati reći nešto slično ovome što sam ja sada rekao. Dakle, svi argumenti će biti dosta slični ovome što sam rekao. Dakle, kada bih negirao jedan od ovih premisa, jednostavno bih pao u nekakvi relativizam ili bih rekao da pravda zapravo uopće ne postoji ili da je to samo nekakvi ljudski konstrukt koje se može mijenjati, to kako se čovjek mijenja, kako se društvo mijenja. Dakle, za neki objektivni temelj mislim da ćemo svi morati reći nešto slično ovome što sam ja sada rekao. Ovo nije jedini argument iz naravnog prava za smrtnu kaznu. Ima ih više i ovisi o tome koju vrstu naravnog zakona zastupate, teoriju naravnog zakona zastupate. Dakle, ovo nije jedini argument, ali je nešto slično, najsličnije tome što je rekao Sveti Toma, recimo, i dakle, drugi dio drugog dijela Sume, i još piše o smrtnoj kazni u Summa contra Gentiles, ali ako nećete Svetog Tomu čitati, imate i ovdje jednu odličnu knjigu od jednog katoličkog filozofa Edward Feser, i koautor je Joseph M. Becerra, dakle prolazi kroz argumente iz naravnog zakona za smrtnu kaznu i prolazi kroz povijest ovog učenja, dakle što su crkveni oci rekli, što su crkveni učitelji rekli, pape, teolozi kroz povijest. Jako dobra knjiga. Postoji i još jedna knjiga koju bih preporučio, ali nemam trenutno ovdje, ali stavit ću u opisu. Dakle, ona drži da ona uzima kontrastav da smrtna kazna nije nešto, da je smrtna kazna kao u sebi nedozvoljena, da je u sebi grešna, dok Edward Feser uzima tradicionalni katolički stav da je dozvoljena, kao što smo rekli na početku. Ali zanimljivo je što jedan i drugi dođu do zaključka da je crkva 2000 godina naučavala da je smrtna kazna dozvoljena. Dakle, jedan i drugi. I ovaj koji misli da bi se trebala provoditi i ovaj koji misli da se ne bi trebala. Zašto je ovaj kao malo liberalni teolog došao do zaključka da može ignorirati 2000 godina crkvene tradicije? Zato što jednostavno je očito spavao na satima dok je slušao fundamentalnu ili dogmatsku teologiju. Tako da, eto, ne vidim koji bi drugi razlog mogao biti. Ok, sada ćemo proći kroz, kao što smo rekli, crkvene oce, pape, crkvene naučitelje i općenito biskupe kroz povijest crkve. Pa evo, samo ću onda pripremiti evo ga. Ok. Evo nam prezentacije, samo da malo svoj ekran umanjim tu. Evo ga. Ok, nadam se da možete da se vidi lijepo. Samo ću vas podsjetiti, jer uvijek to kažem na kraju videa, a svi uvijek zaborave, to jest ne da zaborave, nego realno niko ne gleda do kraja videa, a ovo će biti malo duži. Lajkajte i šerajte video, ako vam se svidio, naravno. I ostavite komentar, ako želite. Dakle, ajmo onda krenuti. Naš prvi citat je od svetog Klementa Aleksandrijskog, dakle biskup Aleksandrije. Ovo je napisao oko 200. godine, dakle poslije Krista. Njegovo djelo Stromata. To je prva knjiga, 27. poglavlje. Kaže ovako: neka nitko ne obezvređuje zakon, jer smatra da na račun kazne nije prekrasan i dobar. Kada vidi nekoga koji je u takvom stanju, koje izgleda neizlječivo, postojan do zadnjeg u svojoj zloći, onda u brizi prema drugima, kako oni ne bi bili uništeni od strane njega, kao da amputiramo ud od cijelog tijela, ono osuđuje njega na smrt kao najbolji put koji vodi prema zdravlju. Dakle, ovdje se govori o Mojsijevom zakonu i Sveti Klement u svom dijelu Stromata on je znači jako dobro, on je bio poganski filozof, dakle grčki filozof, ne grčki, ali poznavao je jako dobro grčku filozofiju i on se obratio na kršćanstvo. I sad je on htio pokazati Grcima
poganima, da je Mojsijev zakon, dakle ovdje je riječ o Mojsijevom zakonu, da je Mojsijev zakon zapravo jedan pravedan, prekrasan, dobar zakon jer dolazi od Boga. Dakle on govori ovdje o Mojsijevom zakonu, to je njegovo tumačenje Mojsijevog zakona. I kaže da prema Mojsijevom zakonu, da apsolutno kada si imao nekoga koji je u stanju, koje je izgledalo neizlječivo, koji je bio postojan do zadnjeg u svojoj zloči, onda da bi, kako bi zaštitio druge, bilo potpuno u redu njega osuditi na smrt. Dakle, očito govori o nekakvom suđenju, o nekakvom sudu, o nekakvoj vlasti koje izdaje naredbu ili izdaje kaznu za smrt i kaže da je to najbolji put prema zdravlju. Dakle, to bih očito bio onda jedan pravedan čin koji bih čuvao taj jedan red i sklad u društvu od tog počinitelja, tog nekog kaznenog djela. Dakle, Sveti Klement ne daje nam samo svoje neko mišljenje o smrtnoj kazni, nego nam daje svoje čitanje samog Mojsijevog zakona. Dakle, to poglavlje je jako dugo i treba se cijelo poglavlje pročitati. Ja bih vas potaknuo da svi koji gledaju, svi pročitajte izvorne tekstove. Dakle, ja sam vam tu dao, napisao vam koji je to tekst, gdje se može naći. Pročitajte, ako možete, cijelo to djelo, ne samo to poglavlje, ali ako ne možete baš cijelo djelo, pročitajte barem cijelo poglavlje i vidjet ćete da nisam nešto izvukao iz konteksta ili tako nešto. Dakle, ja sva ova djela imam na svojim policama, sve sam ih pročitao, dobro, ne baš sve, naznačit ću koje nisam, tako da znam kontekst, nekoliko puta sam pročitao kontekst i evo, nije da ne bih se nikad usudio nešto izvući iz konteksta, da staviti u video i javno objaviti, to bih bilo katastrofalno. Dakle, po meni, jasno, Sveti Klement govori da Mojsijev zakon, koji je itekako osuđivao ljude na smrt, je bio prekrasan i dobar, kako kaže, unatoč tome što ima smrtnu kaznu i da je smrtna kazna čak bila dobra za društvo. Idemo dalje. Sveti Optat iz Milevisa. Još jedan nepogrešiv, samo da malo uskočim, još jedan nepogrešiv izvor teološkog znanja je naravno Sveto pismo. Dakle, uz konsenzus crkvenih oca, definicije ekumenskih sabora, ex katedra, definicije pape, Sveto pismo, naravno, izvor nepogrešivog teološkog znanja. Mogu sam milijardu citata iz Svetog pisma dat u korist smrtne kazne. Ali nisam, zato što će sami crkveni oci nama dati sve te citate pa da se ne ponavljaju dva puta. Pa evo vidite da to crkveni oci nisu tu samo davali neko svoje mišljenje ili mišljenje ljudi u tom vremenu ili šta već, nego je to njihovo čitanje, to je njihova interpretacija Svetog pisma. Dakle, radi se o pitanju vjere i morala. Nešto što nam je Bog otkrio. Tako da spada po tu rubriku konsenzusa crkvenih oca o vjeri i moralu, koji je onda nepogrešiv izvor teološkog znanja. Sveti Optat iz Milevisa. Dakle, Sveti Optat je jedan svetac koji je živio u Sjevernoj Africi i pisao je, više toga je pisao, ali nama je preživio samo ovo jedno djelo protiv donatista. Jedno jako zanimljivo djelo. Sveti Optat isto tako kaže neke jako zanimljive stvari o Rimu, o Svetom Petru, kako je Sveti Petar bio bio glavar svih apostola, bio kao nadređeni svim apostolima i da je iz njega izvire svoje jedinstvo u crkvi, iz njegove crkve u Rimu i da je nasljednik Svetog Petra koji je živio tada u njegovo vrijeme, dakle to je bilo oko 350. godine kad je on bio živ, kad je to pisao, da je on izvor jedinstva u crkvi, da su donatisti van crkve zato što nisu u jedinstvu sa Svetim Petrom, to je sa Rimom i tako dalje. Dakle, jedan od ovih pravoslavnih svetaca koji zvuči kao katolik, kao da je izašao sa Prvog Vatikanskog koncila kada piše nešto, jedan od mnogih pravoslavnih svetaca
koje takve stvari govore, kao što ćemo danas još vidjeti. Tako da, ali nije baš toliko poznat. I kažem pravoslavni svetac, zato što pravoslavci drže da nije bilo katolika prvih 1000 godina u crkvi. Dakle, ovo je za njih pravoslavni svetac, ne katolički svetac, naravno. I samo sam uzeo njegovu, to je znači to djelo, Against the Donatists. To je znači knjiga 3, poglavlje, cijela knjiga 3, više manje, to je jedan ogroman citat. Morate više manje cijelu knjigu 3, ja sam samo tu izvukao neki kraći dio, a vidite da ima tu zid teksta. Dakle, radi se o tome da on piše protiv ovih donatista i donatisti se žale da su 3 komitesa, dakle to su kao vladari bili, kao prijatelji cara koji su, to je bilo znači u vrijeme Konstantina, i on je ta 3 svoja kao prijatelja postavio kao vladare u Africi, Leontije, Makarije i Taurinije. Dakle, oni su bili tada magistri ili ti vladari, sad ne znam nisu svi bili u isto vrijeme, ali jedan je naslijedio drugog i mislim da je ovo bilo u vrijeme Makarija, kada je on dao da se progone ovi donatisti i neki su dobili smrtnu kaznu. Dakle, neki donatisti su bili ubijeni od strane tadašnjeg cara, od strane tadašnje vlasti. I evo što Sveti Optat kaže o tome. Ti kažeš da su agenti jedinstva bili zli. Dakle, ti agenti jedinstva su ovi Makarije, Leontije i to što sam sad pročitao. Dakle, donatisti kažu da su oni bili zli jer su ih oni progonili i ubijali. A čujte što Sveti Optat kaže. Možda je to bilo po volji Boga koji nekada bira ono što je mogao zabraniti. Jer neka se zla događaju za veće zlo, a neka za dobro. Lopov koji krade čini zlo za veće zlo, a sudac koji čini zlo čini za dobro, jer osvećuje zlo lopova. Dakle, tu se jasno govori o nekakvom sudu, dakle, o nekakvoj legitimnoj vlasti koja daje nekakvu presudu, nekakvu kaznu. Očigledno je, i onda se par redaka dalje prebacuje na iščitavanje Svetog pisma. Dakle, ovdje govori o Mojsiju. Očigledno je da je Mojsije kaznio one koji su prezreli Božju zapovjed. Božja zapovjed ovako glasi: ne pravi sebi lika ni obliča bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne učini preljubu, dakle tu govori o Božjim zapovjedima koje je Bog dao Mojsiju. Isti je Bog rekao: ne klanjaj se idolima niti im služi i neka ne bude među vama razdora. Traži mir i za njim idi, je isto Božja zapovjed. U vrijeme Mojsija su ljudi Izraela štovali zlatno tele sa bogohulnim plamenom koji su si napravili. Stoga je 3000 ljudi zaslužilo biti ubijeno jer je vidjelo da je Božji glas bio prezren. Pinhas je jednim udarcem probao 2 preljubnika. Zaslužio je Božju hvalu jer je ubio 2 koji su prezreli Božji zakon. I onih 450 koje je Ilija pogubio, oni su pogubljeni iz ovog razloga, da protivno Božjoj volji, na račun toga što su bili lažni vidioci, oni su preželi Božju zapovjed. Dakle, Sveti Optat kaže da nekada sudac daje kazne, ali za dobro. Dakle, da lopov koji krade čini zlo za zlo, a sudac koji čini zlo čini za dobro jer osvećuje zlo lopova. I onda kao primjer daje Mojsija u Starom Zavjetu koji je pogubio 3000 ljudi, dakle nakon što je dobio zapovjed od Boga ne ubi, pogubio je 3000 Izraelaca. Zašto? Zato što su se klanjali idolima i zaslužili su biti ubijeni. Pinhas je probao ove 2 preljubnika, dakle isto u Starom Zavjetu, knjiga Brojeva, ja mislim, dakle, on ih je sa kopljem probao, ubio ih je i kaže da je zaslužio Božju hvalu. Zašto? Jer su oni prezreli Božji zakon. Dakle, oni su zaslužili smrtnu kaznu jer su prezreli Božji zakon. I onda Sveti Optat kaže da su donatisti, pošto su narušavali jedinstvo crkve, a Božja zapovjed je da se održava jedinstvo crkve,
Možda je to bilo po volji Boga. Dakle, možda su oni to zaslužili. Dakle, bilo je po volji Boga. Dakle, očito je jedna odobravanje smrtne kazne u nekim slučajevima za teške zločine. Dakle, vrlo jasno. Pročitati cijelu knjigu. Sveti Ambrozije, crkveni naučitelj, dakle ne samo crkveni otac, ne samo biskup, nego crkveni naučitelj, kaže ovako, pismo broj 90, Studije je bio sudac. Znači sudac morao je suditi u slučajevima gdje bih nekada morao izreći i smrtnu kaznu prema tadašnjim rimskim zakonima. Što kaže pismo 90 koje je Ambrozije napisao studiju? Dobro poznajem ljubav u tvojoj duši, tvoju revnost za vjeru i strah od našega Gospodina Isusa Krista. Ali ipak se bojim poslati odgovor na ovo pitanje. S jedne strane, ograničem onime što je tvoja dužnost kao čuvar zakona, a s druge strane, milošću, osim ako se ne držiš autoriteta apostola u ovom pitanju, ne nosi uzalud mača, Božji je onaj poslužitelj. Gnjev njega iskaljuje na onome koji zločini. Dakle, to je poslanica Rimljanima 14. poglavlje, ako se ne varam. Dakle, sveti Ambrozije, dakle, studije napisao pismo svetom Ambroziju kao, znaš šta, tražit će od mene kao sudac da nekad moram smrtnu kaznu u skladu sa zakonima nekome odrediti. Je li to dopušteno kršćanima? Što da radim? I sveti Ambrozije kaže da se boji poslati odgovor, jer s jedne strane je njegova dužnost kao čuvar zakona davati smrtnu kaznu, ali s druge strane bi trebao biti milostiv kao kršćanin i onda možda ne bih trebao odrediti smrtnu kaznu. Ali ako se drži autoriteta apostola u ovom pitanju, onda je jasno. Dakle, smrtna kazna je dozvoljena. Dakle, i onda on da ovaj citat iz poslanice Rimljanima. Dakle, njegovo čitanje poslanice Rimljanima, to 14. poglavlje, ako se ne varam, je da je ono dozvoljava smrtnu kaznu. Ali, naravno, sveti Ambrozije, znači, treba pročitati cijelo pismo je super. Sveti Ambrozije drži da, iako je smrtna kazna dozvoljena, i ne samo da je dozvoljena, nego ju Bog dozvoljava, prema onome što nam je otkriveno u Svetom pismu, prema onome što nam Pavao govori, da bih se on ipak trebao smilovati tim zločincima i poštedjeti smrtne kazne, kako bi se oni imali vremena obratiti. Ako neko želi uzeti taj stav, to je sasvim u redu, dakle stav svetog Ambrozija. Bitno je da smrtna kazna nije intrinzično zlo. Dakle, smrtna kazna katolička crkva ne kaže da se smrtna kazna mora provoditi u svim slučajevima. Dakle, sasvim je u redu ako neko želi reći mi ćemo u skladu sa nekako duhom evanđelja sada poštediti ovog zločinca i nekako pokušati njega preobratiti, bla, bla, dati mu vremena da se preobrati. To je sasvim u redu. Ali ne smije se dovoditi u pitanje legitimnost i pravednost smrtne kazne, kao što to sveti Ambrozije ne čini. Dakle, on potvrđuje legitimnost i pravednost smrtne kazne, a u isto vrijeme govori da bi samim time što je legitimno ne znači da se mora provoditi. Ako neko u crkvi želi zauzeti taj stav, nema problema. To je potpuno dozvoljeno. Sveti Augustin, mislim da ga ne moram predstavljati, dakle, otac teologije, i dalje, dakle, sveti Augustin je jednostavno najveći teolog koji je ikad bio živ u crkvi. Sveti Toma, i on tu su negdje, neke dane mi je sveti Augustin višlji, neki dan sveti Toma. Stvarno, evo, ne može se. Siguran sam da bi sveti Toma rekao da je sveti Augustin višlji od njega, puno višlji, i da mu nije dostojan poljubiti cipele. To sam siguran da bih rekao, ali to je ta svetačka poniznost. Pa, evo, ajmo čuti šta je tata rekao. Dakle, postoje, ovo je država Božja, prva knjiga, poglavlje 21, postoje dakako određene iznimke koje je Božji autoritet napravio za svoj vlastiti zakon. Da se čovjeka ne smije usmrtiti. Dakle, to se priča o
zakonima koje je Bog dao Mojsiju. Dakle, ne ubi. Kaže ovako, oni koji su vojevali u poslušnosti prema Božoj zapovjedi ili u skladu sa njegovim zakonom, koji su zastupali u svojoj osobi javno pravo ili mudrosti vladavine i u tom kapacitetu su smrtili zle ljude, takve osobe nisu ni po čemu prekršili zakon, ne ubi. Dakle, Sveti Augustin kaže da je Bog napravio određene iznimke. Iznimke su, znači, pravedan rat ili ako su zastupali u svojoj osobi javno pravo ili mudrost vladavine. Dakle, ako su neki sudac je nekakvom zločincu izrekao smrtnu kaznu, dakle, nisu prekršili zakon, ne ubi, sam Bog je napravio te iznimke. Dakle, Sveti Augustin daje svoje tumačenje tog zakona, ne ubi. Dakle, pitanje vjere i morala. Sveti Augustin, biskup, crkveni naučitelj. Idemo dalje. Sveti Jeronim, crkveni naučitelj. Nije bio biskup, neko prezbiter, ali svejedno, crkveni otac. Kaže ovako, knjiga broj 4, tumačenje Jeremije. Kazniti ubojice, bogohulne i trovače nije prosipanje nevine krvi, nego dužnost zakona. I u njegovom tumačenju Izaije, onaj koji u smrti okrutnog čovjeka sam nije okrutan. Dakle, ovo su citati iz ove knjige. Originalno dijelo, tumačenje Jeremije, tumačenje Izaije od Svetog Jeronima nemam. Koliko sam vidio, na internetu nije dostupno, teško za pronaći. Dio je dostupan, ali ovaj dio koji govori o kojima ovaj citat nije dostupan. Tako da, evo, ako neko pročita cijelo djelo ili barem taj kontekst iz tog poglavlja i vidi da je u stvari Sveti Jeronim, da su ovi citati, da ih krivo tumačimo, slobodno, evo, neka nas ispravi, to jest neka mene ispravi, to jest ne mene, nego ovog Edward Fazera i to, slobodno neka ispravi. Evo, to nisam mogao provjeriti. Evo, to vam odmah kažem. Ali Sveti Jeronim, evo, iz ovog citata stvarno zvuči ko da apsolutno odobrava smrtnu kaznu kao dužnost zakona. I da to nije kršenje nekakve Božje zapovjedi, nemoralno nešto, ili tako. Dakle, Sveti Robert Bellarmine, sad smo malo preskočili, jer Sveti Robert Bellarmine naravno živio u 16. 17. stoljeću. Dakle, crkveni naučitelj, nije crkveni otac više, a crkveni naučitelj. Konsenzus crkvenih naučitelja, isto tako crkvenih teologa, isto tako nepogrešivo pravilo vjere, očito. Dakle, Sveti Robert Bellarmine kaže ovako u svojoj raspravi o civilnoj vladavini. Zakonito je da kršćanski vladar kažnjava smrću one koji narušavaju javni mir. Kao prvo, ovo je jasno iz Svetog pisma, jer u naravnom zakonu, Mojsijevom zakonu i u evanđelju imamo zakone i primjere ovoga. Jer Bog kaže, tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proliti. Dakle, to je citat iz knjige Postanka, što Mojsije kaže Noji. Dakle, kaže, tko prolije čovjekovu krv, njegovu će krv čovjek proliti. Ove riječi nisu proročanstvo, jer bi u tom slučaju često bilo pogrešno, nego naredba i zakon. Dakle, to je njegovo čitanje knjige Postanka i kaže da je to što je Bog rekao Noji, da je to naredba i da je to zakon. Dakle, da je smrtna kazna dozvoljena na temelju Mojsijevog zakona evanđelja, dakle da je Bog odobrava smrtnu kaznu. I onda, kao drugo, ovo jasno je svjedočanstvo crkvenih oca, poslije ovo jasno je naravnog zakona, dakle da je svjedočanstvo crkvenih oca, jer on sam razumije da je konsenzus crkvenih oca nepogrešivo pravilo za crkvu i da je iz naravnog zakona jasno, dakle da je svoj jedan argument iz naravnog zakona, u što nećemo ulaziti. Sad se malo vraćamo na pape. Pape sam stavio u jednu posebnu kategoriju. Dakle, Sveti Papa Inocent I, 405. godina. Dakle, još jedan pravoslavni svetac koji govori da se sve odluke u crkvi moraju odobriti od strane Rima, inače nisu valjane i tako neke smiješne stvari. Dakle, još jedan pravoslavni svetac koji zvuči kao katolik kaže, o ovim stvarima ne poznajemo išta definitivno od naših predaka. Oni su sjetili da su ove moći bile podarene od Boga i u svrhu kažnjavanja zlotvora mač je bio dopušten. Dakle, smrtna kazna je bila dopuštena. Na ovaj način službenik Božji, osvetnik Božji nam je dan. Dakle, to se referira na
poslanice Rimljana, Svetog Pavla, kako bi oni onda mogli kritizirati nešto što nam je dano od Boga. O ovim stvarima držimo se onoga što je bilo do sada održavano, kako ne bismo narušili razumni red i bili protivnici Božjeg autoriteta. Dakle, očito su ovaj biskup iz Tuluza je pitao svetog papu Inocenta o smrtnoj kazni. On je rekao kao da nemamo ništa o smrtnoj kazni, jel bi ona bila legitimna je, nemamo ništa definitivno naših predaka, ali kaže da su se oni složili u tome da je Bog dao ovu moć u svrhu kažnjavanja zlotvora. Dakle, da je tad bilo dopušteno. Dakle, kako onda mogu oni nešto kritizirati što nam je dano od Boga? Dakle, Sveti Papa Inocent jasno kaže da je konsenzus crkvenih oca do njegovog vremena bio taj da je smrtna kazna dana od Boga u svrhu kažnjavanja zlotvora. Dakle, vrlo moćan citat i ovo je ipak svetac, papa, nije crkveni otac, ali je biskup i naravno papa. Dakle, ima svako njegovo pismo nekom biskupu ima nekakvi, dobro, možda ne baš, ima nekakvi magisterijski autoritet, da. Ali važnije je ova njegova isčitavanje, znači, Svetog pisma i onome što kaže kako je konsenzus do tad bio taj da je smrtna kazna dozvoljena od strane Boga. Onda imamo papu Inocenta III. Dakle, on je znači 13. stoljeće, iz Denzingera, 425. Nije poglavlje, nego 425. Kako bi se reklo, kao dio, 425. U knjizi, dakle, to su znači kao nekakve dogmatske, dogmatske definicije iz crkve i ovo je kao 425. ta definicija, ajmo reći. Kaže ovako, mi proglašavamo da sekularne moći mogu bez smrtnog grijeha provesti smrtnu kaznu, ako se kazna ne provodi iz mržnje, nego iz pravednog suda. Ne olako, nego nakon temeljite prosudbe. Dakle, jasno je da govori da je smrtna kazna dozvoljena, da nije smrtni grijeh provoditi smrtnu kaznu, što bi bio slučaj kada bi smrtna kazna bila intrinzično zlo. Dakle, ne bih nikad mogli reći da se bez smrtnog grijeha može provesti abortus. Dakle, jasno nam je da to ne bih imalo smisla. Dakle, ovo je skoro kao neka ex cathedra definicija. Ne znam, mora bi pogledati još malo točno narav tog njegovog, gdje je on to rekao, ali ovo kad pape kažu mi proglašavamo, to je jezik koji se koristi za nekakve dogmatske definicije, tako da ovo je na jako visokoj razini. Onda Sveti Papa Pio XI. Sad smo malo preskočili, idemo do ovih malo modernih papa. Kaže ovako, enciklika Casti Connubi, poglavlje 64. Ne ubi. Život svakog čovjeka je jednako svet i nitko nema pravo, čak ni vladar, uništiti ga. Ok, ovo zvuči kao pa ovo je protiv smrtne kazne. Halo, kakav je ovo citat? Samo malo. Vidite što dalje kaže. Tu nema koristi pozivati se na pravo vlasti na oduzimanje života, jer je ovdje pitanje o nedužnoj osobi, dok se to pravo odnosi na okrivljenike. Dakle, on govori da pravo vlasti na oduzimanje života se odnosi na okrivljenike, a ovo što Bog kaže ne ubi, njegov zakon se odnosi na nedužne. Dakle, naravno, potpuno logično. Dakle, ne možeš reći da su abortus i smrtna kazna ista, jer se tu radi o nedužnoj osobi, a tu se radi o okrivljeniku, naravno. To jest o nekome ko nije nedužan, počinio nekakvi teški zločin. Sveti Papa Lav XIII, dakle, predak našeg sadašnjeg pape, kaže ovako, Pastoralis Officii, dakle, isto enciklika koja se može naći na internetu, pročitajte cijelu, jasno je da Božji zakon, onaj koji se poznaje razumom i onaj koji je otkriven u Svetom pismu, nedvosmisleno zabranjuje svakome, izuzevši javni uzrok, dakle, kada
nekakvi javni sudac, nekome odredi smrtnu kaznu, da ubije čovjeka osim ako je primoran u svrhu samoobrane. Dakle, izuzeci za ne ubi, prema Božjem zakonu, prema Svetom pismu, su javni uzrok, dakle, kada nekakvo javno tijelo, javni sudac odredi smrtnu kaznu ili samoobrana. Sveti Papa Pio XII. Ovo je u njegovom govoru korizmenim propovjednicima. Dakle, to nije enciklika, nema baš tako neki visok magisterijski autoritet, ali nema veze. Evo, ima i drugih citata njegovih, ali uzeo sam ovaj kao neki najbolji za ovo što imamo za reći. Ali čak i u ovom slučaju, za rješenje je ključna vjera u Boga, koji je izvor pravde i koji je za sebe rezervirao pravo na odluku između života i smrti. Ništa manje nego li ova vjera će dati moralnu snagu da se odupremo napastima i zamkama da prevršimo mjeru. Dakle, tu govori da prevršimo mjeru nekakve kazne. Dakle, da se držimo u nekakvoj proporciji u našem kažnjavanju. Imajući na umu da, osim u slučajeva samoobrane, pravednog rata s pravednim metodama i smrtne kazne koju daje javni autoritet za definirane i dokazane teške zločine, ljudski je život nepovrediv. Citat potpuno jasan, ne treba ni objašnjavati dalje. Dakle, neko bi mogao reći, ok, sad smo čuli kao koji su za smrtnu kaznu, ajmo čuti ove koji su protiv. Oni koji su protiv, uglavnom ih nema. Dakle, evo, ja ću vam sada reći na što se pozivaju protivnici smrtne kazne, na Tertulijana. Tertulijan Atenagora ima jedan citat koji kaže kao da kršćanima nije dozvoljeno ubijati ljude, što, ok, to se ne mora uopće shvatiti na način da je smrtna kazna neko intrinzično zlo, ali dobro. I pozivaju se nekad i na Hipolita, na njegovu apostolsku tradiciju, gdje kaže da se vojnici koji se primaju, koji će biti kršteni, ne smiju ubijati. Dakle, nije isto kao smrtna kazna, jer vojnici nekad ne ubijaju nedužne osobe, dakle nekad ubijaju druge vojnike koji nisu nekakvi zločinci, nekakvi zlotvori i tako. Tako da nije baš, nisu baš nekakvi idealni primjeri i to bih bilo recimo više primjer protiv toga da kršćani uopće služe u vojsci. A znamo da su kršćani od vremena Marka Aurelija znači služili u vojsci i imamo jedan konsenzus, jedan drugi konsenzus crkvenih oca da kršćani smiju služiti u vojsci i da ako ubiju nekog dok su u službi vojske, da to nije povreda Božjih zakona. Ali to je jedan drugi video, tako da nećemo o tome. Ali Tertulijan kaže neke zanimljive stvari. Dakle, u njegovom dijelu o idolopoklonstvu kaže ovako: sada se pitamo, smije li vjernik sebe dati u vojnu službu i smije li se vojnik primiti u vjeru, čak i onaj obični vojnik najnižeg ranga za koga nema nužde da sudjeluje u smaknućima ili žrtvama. Ali kako će kršćanin ratovati ili kako će služiti miru sa mačem kojeg Gospodin oduzeo? Dakle, uglavnom tu se radi o vojnicima u vojnoj službi i Tertulijan bio jako protiv vojne službe, zato što je vojna služba nije bila kao vojna služba danas, nego je u vojnoj službi bio uključen jedan kult cara. Dakle, moralo su se dati zavjeti caru, moralo su se dati žrtve paljenice caru, morale se nekakve zakletve davati caru, što je bilo totalno za kršćane neprihvatljivo. I naravno, ti carevi vojnici su smrtnu kaznu provodili nad kome? Nad kršćanima u to vrijeme. Dakle, smrtna kazna je bila za kršćane. Tako da, mislim, u to vrijeme je vojska bila potpuno nešto drugačije. Dakle, to bi bilo kao da, ne znam, sad imate nekakvu ateističku, komunističku vlast koja preuzme državu i sada ona progoni kršćane i sada neki kršćanin, ne znam, želi ući u tu vojsku gdje će biti primoran raditi te nekakve stvari koje su potpuno neprihvatljive kršćanstvu ili će morat, ili imate nekog tog vojnika koji bi se krstio, postao bi kršćanin, ali bi svejedno dalje nastavio biti vojnik, a zna da ako bude vojnik u toj u službi te ateističke, komunističke vlasti, da će morat činiti grozne stvari ili da će, barem ako ništa drugo, morat će jednostavno šutiti o tim stvarima i pustiti da se događaju, tako nešto. Dakle, kontekst je potpuno drugačiji. Ali evo, iz ovog
citata bi se moglo kao zaključiti da Tertulijan kaže kao da kršćani ne smije ratovati i ne smije kao koristiti mač, znači on ne smije ubijati ljude jer ga je gospodin oduzeo. Dakle, tu se misli na one scene u Evanđelju kada Isus kaže Svetom Petru da pospremi, da vrati mač u korice, jer ko se mača lača, taj od mača i umire, tako da on misli na to. Pa kao kršćanima nije dozvoljeno da kao koristiti mač. A zanimljivo je da je Sveti Optat u ovom dijelu koji sam rekao baš uzme ovaj primjer iz Evanđelja, kaže da Isus nije spremio mač u korice zato što je smrtna kazna nedozvoljena, nego zato što je on htio sebe potpunog nedužnog predati vladarima da bude smaknut. A ovako bi vladari mogli imati nekakvu izliku kao njegovi su selbenici pobunili protiv naših, ubili su naše neke, pa možda bih imali nekakvog pravnog temelja za osudu Isusa. Pa je zato Isus rekao da se pospremi njegov mač. Dakle, zanimljivo, ko da je Sveti Optat znao za ovaj citat od Tertulijana i on mu baš kontrira. Dakle, Sveti Optat ga je išao ispraviti, ajmo reći. Ali onda pogledajte ovo, znači, drugo jedno dijelo o Tertulijanu, dakle, rasprava o duši, 56. poglavlje, kaže ovako: stoga one duše se smatraju da prolaze izgnanstvo u Hadu, za koje ljudi misle da im je život oduzet nasilnim metodama, pogotovo kad se radi o okrutnim mučenjima poput onoga na križu ili sjekire ili mača ili lava. Ali mi ne smatramo nasilnom smrću one koje pravda dodjeluje taj osvetnik nasilja. Dakle, pravda je osvetnik nasilja i ona može pravedno dodijeliti smrt. Dakle, malo onak ne ide s ovom slikom da kršćanin apsolutno ne bi smio ikad oduzeti život ili tako nešto, jer ako je to neki pravedan čin, mislim zašto to ne bi mogao kršćanin napraviti. Tako da Tertulijan nekakvi konsenzus koji sam ja vidio u ovim knjigama koje sam vam spomenuo je da je Tertulijan bio protiv vojne službe, protiv ubijanja, zato što je ta vojna služba i te smrtne kazne su uglavnom bile uperene protiv kršćana i svi ti vojnici su bili primorani sudjelovati u tim nekakvim nemoralnim obredima, dakle davate neke zakletve caru, davate te nekakve žrtve, paljenice poganskim božanstvima i tako. Dakle, cijeli taj nekakvi kult osobnosti vladara i taj kult tih poganskih božanstva u vojsci je bio glavni problem. Dakle, zato su oni bili protiv toga, a same smrtne kazne kao smrtne kazne, dakle, kada se ona dodjeljuje od strane legitimne vlasti za nekakvi teški zločin, teško je reći da bih oni imali nešto protiv toga. Dakle, kontekst je bio potpuno drugačiji. Dakle, imamo toliko svjedočanstva za, a protiv imamo gotovo ništa. I ajmo reći da je Tertulijan bio apsolutno protiv smrtne kazne. Pa šta? On je jedan protiv more glasova koje smo čuli. Dakle, ne može sam Tertulijan opovrgnuti ovo sve što smo čuli. S time da ja nisam stavio, ja sam mogao staviti još jako puno citata, ali bi video trajao još duže, a već je ovako predug, tako da vjerujte mi, znači Sveti Ivan Zlatousni, Sveti Alfons Ligori, Grgur Nazijanski, dakle mogao sam toliko još citata staviti, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno. Zašto se je ovaj video uopće bio potreban za nešto što je toliko jasno? Zato što ima dosta kršćana koji danas smatraju da je smrtna kazna intrinzično zlo, dakle na razini abortusa. Crkva nikad to nije naučavala i to je heretično mišljenje, kao što sam sada pokazao, ali magisterij crkve je tu napravio isto tako jedan mali problem, jer u onoj novoj nije enciklika, samo ću pogledati, dakle Dignitas Infinita, dakle to je o ljudskom dostojanstvu, ja mislim da je to dikasterij za nauk vjere,
Da, dakle, dikasterij za nauk vjere je to je kao njegov dokument koji je Papa Franjo onda odobrio. Dakle, imate na kraju dokumenta Papa Franjo Viktor Emanuel, da, ex audientie Dei, Franciscus, da, dakle, Papa Franjo je to, the Supreme Pontiff Francis at the underwent the undersigned prefect with the secretary approved this declaration. Dakle, odobrio je Papa Franjo. Dakle, to nije enciklika, to je na nižoj razini od enciklika, ali ima nekakvi magisterijsku težinu, dakle nije nešto baš što se može ignorirati, kao na primjer kad Papa da nekakvi komentar u nekom intervjuu na avionu ili nešto, to nema apsolutno nikakvu magisterijsku težinu. Ovo ipak ima neku magisterijsku težinu, to nije ništa ex katedra, naravno, to nije nešto nepogrešivo, ali ono ne može se skroz zanemariti, naravno. I tu kaže da je u stvari dostojanstvo čovjeka uvijek narušeno kada se provodi smrtna kazna i da se smrtna kazna u stvari uopće više ne bi trebala provoditi. Dakle, ako se ovo čita na način da je smrtna kazna intrinzično zlo, zato što je uvijek čovjekovo dostojanstvo narušeno, onda bi to bilo protivno ovome što smo čuli. Dakle, to bi se protivilo ovom jednom konsenzusu koji imamo od strane crkvenih oca, teologa, crkvenih naučitelja. Tako da ne smijemo to čitati na taj način. Jer bih to... ili ako čitaš na taj način, onda moraš doći do zaključka da je Dignitas Infinita pogriješio, dakle da je u tom dokumentu imaš jednu grešku. To je dosta ok dokument, ima dosta dobrih stvari, ali ima i nekih loših stvari kao ovo što sam naveo. A mislim, to nije nikakvi kraj svijeta, jer to je samo jedan dokument dikasterija koji je to Papa odobrio, dakle nije ga sam Papa ni napisao, tako da on može imati neke greške u sebi, to nije nešto nepogrešivo. Inače, sve što Papa odobri bilo nepogrešivo, što nijedan katolik nikad nije mislio, niti čuo za tako nešto glupo. Tako da ne bi bilo krivo reći da tu ima neka greška. Ali možemo isto tako interpretirati na način da nema greška u tom dokumentu. Dakle, dati neku interpretaciju da, iako se smrtna kazna protivi ljudskom dostojanstvu, ono nije intrinzično zlo. Kao što se bilo koja kazna, doživotni zatvor, isto tako se može reći da se protivi ljudskom dostojanstvu, jer se tu ograničava čovjekova sloboda i definitivno nije u skladu s ljudskim dostojanstvom da čovjek provede cijeli život u ćeliji. Dakle, ako se nešto protivi ljudskom dostojanstvu, u određenom smislu, to ne znači da ono mora biti intrinzično zlo i da bi to bio nekakvi smrtni grijeh, kao na primjer abortus. Dakle, reći da je dakle, može se na taj nekakvi način pročitati, ima i nekih drugih načina koje sam vidio kako ljudi to usklađuju, tako da nije kraj svijeta, što Dignitas Infinita ima tu nezgodnu jedan paragraf u sebi. I da, još sam htio reći da za ove koji govore da bi smrtna kazna i abortus da bi bili na istoj razini, recimo, pa dovoljno je samo razmisliti o tome o scenariju gdje bi crkva 2000 godina govorila da je abortus potpuno u redu i da se nekad može napraviti, da je to u skladu s Božjim zakonom, ili da je silovanje u skladu s Božjim zakonom i da se nekad može dogoditi i da civilna vlast ima pravo silovati nekog. Da je crkva to 2000 godina govorila. I onda odjednom da smo sad shvatili, pa znaš šta, ipak silovat nekog to je smrtni grijeh i ne smije se apsolutno nikad raditi. I raditi abortus, znaš šta, to je ipak smrtni grijeh, ne bi se nikad smjelo napraviti. Dakle, crkva bi izgubila bilo kakvu vjerodostojnost. Dakle, ne bih imali ikakvog razloga više vjerovati crkvi išta što ona kaže. Dakle, pokazalo bi da je očito Duh Sveti tu crkvu ne vodi. Dakle,
to bih bilo jedna katastrofa za crkvu. Da se tak nešto dogodilo, a nije. Crkva nije promijenila svoje mišljenje o smrtnoj kazni, niti će promijeniti dok sveti to ne može dozvoliti, nego ove nekakve moderne, dakle, izuzevši dignitas infinita, ove nekakve moderne izjave što imamo o smrtnoj kazni, to je više nekakva razborita odluka pape da se u današnjem vremenu ne treba provoditi smrtna kazna, da se treba više dati prostora čovjeku da se on preobrati, da se pokaje i tako. Što je nešto slično onome što je Sveti Ambrozije rekao, dakle to nije ništa heretično, sad koliko je to razborito, koliko je to u stvari korisno za današnje društvo, to je totalno druga diskusija u koju neću ulaziti, ali to treba gledati na taj način, dakle da nije to nekakva promjena u nauku crkve koja se ne može promijeniti, nego da je to nekakva razborita odluka pape i sadašnjeg magisterija, dakle počevši od pape Ivana Pavla II, pa do pape Franje, pa za papa Lava još nije ništa službeno rekao, neko su dokumentima, vidjet ćemo da se smrtna kazna, iako je u sebi dozvoljena i nije nekakvo intrinzično zlo, ona se ne bi trebalo provoditi jer je u duhu evanđelja bi trebali dati ljudima priliku da se oni preobrate i tako. Mislim, ok, neko bi mogao reći, gle, ako se neće preobratiti pred svojom smrću, neće se nikad preobratiti, s čim se ja slažem u stvari. Ali dobro, to treba se poštivati, takav stav crkve i naravno u svemu tome vidjeti da nema prekida u kontinuitetu crkvenog nauka. Dakle, ja se ispričavam što je video bio tako dug. Izostavio sam puno toga, mogu sam još puno toga staviti. Sveti Toma naravno bio za smrtnu kaznu, gorljiv zagovornik smrtne kazne, i ovaj argument na početku video sam ju preuzeo od njega. Tako da, on je još jedan crkveni naučitelj koji možete dodati na ovu listu. Između ostalih možete još puno njih dodati, ali ok, nećemo sada dužiti. Još jednom ću vas podsjetiti, lajkajte, šerajte i ostavite komentar ako vam nešto nije bilo jasno, ako imate kakvih pitanja. I ja vam želim Božji blagoslov i da mirno i sa svojim obiteljima dočekate rođenje našega Gospodina i mi se vidimo onda u novoj godini.